Maitei ambasa semilla veí tangamui ayapoa kueche rembiapoa muñe evo heiva peixe. Muacajara boejara Jaubusu Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, estaba repatriación Pegua, Magíster Felicia Vázquez. Boejara cuera iba co Pujarepe, temimbo escuera, boecuajarana, peimeba vive co caruputum ponaitepe, maitei o pavavetepe. Tenonderaite amesea huilleteite, boejara cuera pe, jau pavavete oye puta soa escueñen de quere. Ñamote non dejan wa combo epuna ha eva bo ekwa harana sheven wana ha etu sheitere imba combo epuña mohu ava o peare ambo hasa pm sheremiando ha ere she upeta pishau makama ekwe combo esuru irundu ari pukukwe onye punu vive ha pena ñamohu amebe onyondi epa amombe usemia bei pm hetamba ponaba iba ya hasaba ekwe combo es puku llave. Veíame se aguilleteite, combo es hao, yanembo ateba escuo yo he cato hanwansha, o pa araite, yanembo cato puru, hanyanye morandu, yanenye etepe, ha anga cato y catuma ya ha emahanyande, bo kwa haranañe guarani me gua. Ame se veí aguille, o pa babe, yandero guascuera pe. Ñe putu wome ñane bueno jeva escuete nonde umia aputepe oi ñande su ñande ru ñane biresco ñane mena ñandera ñandera yu ha opaite tapisha angiru oi va escuete puta sope ñande kere ñamo ahanwa ñene morantu wanani m ha ere ha escuela upeñane mombareteba y gato hanwaisha yuke cope se cuera ñamo aponaite ko ñande moranto ame sabe ya huye tu paja y supe ñandero asare tapiete ñandere sai hanwa haume ere ñandebe te sai hapoa comba seba y este wiña se hanwa te nonde ye kwa haisha heta tapisha wera hakuri comba seba y este muy bashu y covid-19 oye jeroa y pajaitepe hei haweisha peteita pisharandu mañamo mburua esque ha eseo pavavetepe ko ara yeiko hako buketerei ani kena yeiko yepuapupe uape ari warente ani avei yeiko ñorairome tenato va ambuepe oñondive yeiko kena apope ha yekuputupe opa araite oñondive pa tu pajaisu to hoasa ñande boe haubusu hata yandero asa opa vetepe aguilleteite opa vavebe